口语网拉脱维亚语会员反馈：拉脱维亚语属区折形语言，分阳性和阴性，单数和复数，名词有7个格：主格、属格、语格、宾格、工具格、方位格和呼格。动词有3个人称，3种时态：现在时、过去时、将来时。现在我在小语种口语网学习拉脱维亚语，里面所有拉脱维亚语句子都是播音员朗读的，都是适合初学者的日常用语，而且都是短句，反复点击句子前面的按钮，一会就能学会一句。Paldies! Liels paldies! Nav par ko. Priecājos palīdzēt. Priecājos palīdzēt. Jā. Nē. Paldies. Nav par ko. Liels paldies. Liels paldies. Paldies. Nav par ko. Nav par ko. Priecājos palīdzēt. Priecājos palīdzēt. Paldies. Liels paldies. Nav par ko. Nav par ko. Liels paldies. Paldies. Jā. Nē. Lūdzu. Es saprotu. Es nesaprotu. Es saprotu. Es nesaprotu. Es saprotu. Es nesaprotu. Lūdzu.